Jitan yang ba ahli nujum pakribangan yang kanyata puka jatuh lam kandungan nyan kemenan jipariksa menan sabe hana pado suntuk uro jipariksa padung lawit temadudo kendak sidro poyang esa. Ban yang hendak ni ba Rabbi mesti jadi hanjit hana sidro khadam Raja Namrud yang tersebut azar nama nyan yang kawai Raja Namrud galam tengun galam jaga azar kawai Raja Pindaw mat bak jara pedeng raya. Rupa indah tan samlakau tak bak daw tan mencahaya cahaya bak daw huma kilat yang jejroh tan warna muka Raja Namrud jika setan tan si kejam cerengan raja tekedi Allah bak si urau dengan taulan loncalitra Raja Namrud laknat Pindaw kedraw lam istana Raja tengen lam meligo azar sidro sinan jaga dengan pedang mat di jaro sertanya dian pelita bak jaro wiya panya tanglung ni ba unun pedang raya. Tedang sinan ba ulei pedang putih lom sedia menan sabe bungong putih raja jiwa jaga hingga tema bak malamnya kendak Tuhan poyang esa istri azar bak malamnya teka dendam ke judonya. Rindu dendam tan birahi ke suami azar muda manyoh mesin hana sakri hanta tukri pegah rupa padum-padum gepertahan han lawan nafsu teka han petun hawa nafsu teka rindu tan meganda. Hingga sampai tengah malam rindu dendam hana tara tatkalanya wahai taulan getren rijang ledi tangga gejak laju yohnyan sidro ubaklah kau azar muda hati rindu tak tergogoh han lenyo petun hawa. Terole ubak pintu meligo gekalannya dumlah syuka yohnyan tengen ban sinaro dan mengsidro yang nak jaga istri azar tamang lepah pintu tehah semuanya jeb-jeb pintu Bandung tehah tamang pantah laju sigra. Urang kawai Raja Namrud Bandung tengen semuanya Bandung yohnyan tengen pansan mengsidrotan yang nak jaga hingga sampai laju kedeh bak tempat Namrud Raja dalam bilik tamang sampai geng yang lako sinan jaga dengan pedang ni bak jaro sertanya dian pelita bak uleh sinan tedang tata cengang nengiang rupa istri azar hirin mandang niang perbuatan judo muda azar kalen bak masanyan kadro kenan isterinya. Yohnyan azar tata cengang gengiang inang kenan teka laju yohnyan lege tanyang wahai inang puak kerja tajak kena saleh kubuat hantu makut hilang nyawa hanta takut jipo mati boleh doli Namrud Raja. Termasuk le isteri tan birahi lon kegata han sagai lon putun le rindu hati lon hantara padum-padum lon putahan han lawan nafsu hawa azar dengar jawab menan geken yohnyan bak judonya dilon pitat rindu dendam uro malam cit kegata akan tapi polon pegah kaji tegah oleh raja bandu wablah jaro ulun mat pedengan dian pelita nyo kesabe pekerjaan uro malam nyo
kerja. Tengah-tengah dang metutu troji lalu cicim rimba jipa kenan saboh cicim kaji pelin dian pelita dengan sayem dian kaji pruh lele laju dengan sigra adar kalen panyan kalin manyah mesin leban dua. Bak masanyan mengsi tubuh mesin manyo hanatara ba ule Raja Namrud Raja tengah jitehana malam nyan ke Nabi Ibrahim relam rahim kandung bunda ban yang kenda ni ba Rabbi mesti jadi hanjit hana lian ni bak nyan laju newo hingga sampai terus utangga tebit fajar bengah urok ban sinaro laju jaga. Habis jaga aso meligo Namrud pindo pika jaga Raja kalen adar sidro hanle bago misia yang ka hana syahya lini bado pucat hangso ji rupa Raja Namrud tanyang legan pakan pucat muka gata. Lun rupa sangat pucat hanle kilat misia yang ka adar seut temalegat ampun dolat pemekuta walau ulun meno pucat raja lihat ni bak muka lebih ulun rupa candin ni bak lain hamba gata Namrud dengar yo nyan tekim raja lain hati suka lian raja terbiat legat duk bak tempat singgah sana jihadap lewadir mentra dum sinaro nganla syuka raja-raja ule balang sikalian dumpang lima ahli nujum dengan sihir bandum hadir hadap raja Namrud bak masanyan jitanyang bak nujum dumna. Hai segala ahli nujum cuba kalan ule gata salai katru dalam kandung budak yang runtuh agama yang peruntuh agama lon cuba kalan lam rahsia ahli nujum dum sinaro beujaro di jemala dolat ampun payung nanggro sudah sampo pemekuta katru dalam kandung ibu hanle ba'du ka keluar beklam wate tengah malam redu dalam kandung bunda raja dengar nujum pegah beri perintah laju sigra. Urang inang dalam nanggro ban sinaro yu pariksa inang hame dum sinaro jiyo pohnyo ane sigra jiyo poh ane dalam perut suruh Namrud baklah syuka bak masanya wahai sahabat laju legat ji pariksa laju jijak jeb-jeb kampung lam-lam dusun lam-lam kuta jeb-jeb rumah dum jitamang urang inang ji pariksa jing yang sona yang mengandung anak bandum jipoh sigra menan sabe tiap-tiap uro jeb-jeb sago mita-mita bunda Ibrahim lun haruto isterinya azar muda laju hame po sambino hosi uro makin raya tru pariksa genam uro usuruhnya ni bak raja tru jija andung pesuruh ubak rumah azar muda haji kenda urumo sang-sang kalih haji pariksa sang-sang kalih haji buno genam uro menan rasa hana jadeh tema li menan sabe jeb-jeb kutika hingga terus si kurang bulan hana sisun troji hala. Hantam siga pihang natro urumah ji pariksa padung lawet hingga lambat karap ruhat budak nyata bunda Ibrahim bak masanyan
tunyung badan harap sakit ka hingga tema bak si uro kun bak lako azar muda wahai judo ulun tenyok karap sampo budak nyata menyalahi budak sino tente jimo kuah-kuah menji dengar lepu suruh menghaji poh laju sigra temajino pakri pikir pakri syawik terbicara azar dengar kun isteri ne pegale menohaba jino gata tak pergi tempat sunyi tajak mita terbiar laju lam nanggronyo hanjit sino le di tangga tinggai gata sino anak tunyo mehat fana bak yang hantom jejak urang tajak madeng jino gata legi pegang si kalian bedah yonyan jak bak raja jak menghadap raja Namrud ciknyan kebun rok-rok masa bunda Ibrahim bak masanya netren rijang le di tangga